PITHAI ni September som thum TUNI SIMDING EPHESUS alian ni aneu khat pan som pasianong happy na to hot hian na anga na hiu hi EPHESUS alian ni aneu get Upna Tawh Kalsuan French mi gun kwang hol khatin azo ngeu to Dutch tembo hol na panin Alaska leitolam California San Diego donga agun kwang hol hi tuiwal te hangin agun kwang kilumlet male atangin kik bilbeli ahi zong in agun kwang ho na man so a tuiwal khaute koma ki pepehi tembo hol na tunei te kianga tuitunga china ding thailowin kagun kwang zong ase chipita chi in atwa thu te sa sakhi to chang in sathau to tembo khat kyang panin hu na nga a ami ki hon khezo hi ahi zong in azo ngeu ma to Upna Tawh Kalsuan ding akulai ahi EPHESUS nia Paulin mihing te mo na le kha tui pitunga siin pasien to ki gamlain lamet amlo na napulaki ama lungsim to kile ngatin thumang lo te hi hot hian nga na ding bang ma asem thelo te zong hi ai zong in happy na hangin na to hot hian na inga ding jesu in hongi thei saka pasian let song hot hian na inga hi mo na le si na tuipi tunga evek pi in ichimo hin hi ahi zong in jesu in na to ama hot hian na khut sung izot theina ding in hongbai hom saka hi manin topa min phachan ni Chris Bekin hongon hia in hong suak thasak the hi bangchilampi to jesu hot hian na hong pia hiam ama na le hot hian na nga na ki koi chizop hiam Jesu o na lai nat na le na happy na in na to na hot hian na khuta hong zuan ngam sakhi amen